ubuzima bubi gushika nifuza ko umukobwa amajwi arandera numva ndarandera timu nabaye umukobwa iyo agiye ku mugabo umugabo niwe amugaburira numvise muri sekuru kugira ngo ku mukobwa cancayo muri sekuru saa saba muri sekuru saa munane muri sekuru saa cyenda yagabatura nabaye umukobwa uyeyo ninateba ndenze kandi cyo nicyo gikomeye ijambo la msingi kandi bakira abashyitsi acha tupokee wageni dufite abashyitsi bari mu ishengero bahagarara wasi wageni wa kanisani wasi bahana abantu Imana yateye iteka ngo baze watu ngo ashimishire umunsi mukuru waje tutengeze siku wo gutamba yatwibuka Yesu wa kucheza ko Yesu Imana ofisi nanga yifuza hariya baratekereje gatoyi Esther nihaguruka aza kudumugutsa some ubutumwa bwiza ko bwanditswe na mwene data Matayo igice cya mbere mwarimu wacu umusomyi wa Bibiliya baza kudusomera Matayo igice cya mbere ku murongo wa 23 uwo murongo umwe gusa. Dusome mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo raba inkumi izotwara inda ivyara umwana w'umuhungu azomwita Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Amen. Nimuzenge Bibiliya turabane mu maso keretse umuntu ariko arandika gerera mugenzi umubwira ati ntutinye Yesu ari kumwe nawe. Urakoze cyane, ndanezerewe cyane gushika ngaha, narabishaka cyane bikanga naza hagati mu yinga, hanyuma rero nguma numva amakuru ko aryoshe cyane n'abandi bakaza abashitsi, hanyuma rero jewe bikanga ndavuga ati rero ko ngere umuntu akanyakara ndagira umuntu muri iki gisagara kandi hararyoshe cyane abantu babaza ngaha, gerera mugenzi umubwira ati restaurant teka neza abantu barizana, restaurant teka neza abantu barizana, restaurant teka isupu n'isosi barambwira ihajya ni sawa, ariko restaurant teka rojorojo ntibambwirana. Aha rero bateka neza nimuvuga ati amen. Ndabibutse yuko azinanye n'abapasiteri benshi, ababishopu n'abari hanze barazinanye, avuga rimwe bakaca baza muhora mubabona, akaba yanyumviriye ko ego ari umuntu yagwaye guhagarara imbere y'abantu abagwaye ikintu gikomeye cyambere abagwaye kumenyekana. Umunsi umwe nabakumutakura abapolisi baca barazinduka, ngiye muri nibatura nandi baca barafata bashira mu kimodoka, eba yize gutya mbona abapolisi ati uyo mumutwaye uyo nizamurajya kubera iki umuntu yamaye akanya imbere y'ishenga. Hari abantu batandukanye ngaha naho mubona bambaye gutya, hari abantu batandukanye, hari akuma gusa ngarike winjira mu biro ati biteze amarazi roda kumenye ati wewe kushaka kubera akanya yampaye. Amen. Nace nururuka uri shaka imodoka buhoro buhoro, abandi mbona ati kubera Yesu n'umunyamaya kandi akatuvuyemo. Nubwo ikintu gikomeye twagerera abo tuzinanye ingira ryoshe kuma mashi reba mwese Matayo indirimbo zijyanye n'iyo ngoma niyo wanjye nagomboje ijyanye n'amashi
Nijyana n'igitari, nijyanye n'amashi. Ingira ryoshe. Nkunda kurya. Ndasabye muri iri perimeter. Ibintu by'ubuseriye shirahari. Wifashe ubuseriye muhira no mu nzira no ku kazi no mu nzu y'Imana ni bibi, uzopfa vuba. Hari ugatabo nasomye iyo umuntu aguma imisaya ntatwenge ntaririmbe, hari imitsi irazima akacaza ibindi bigwara, ariko umuntu aririmba agatwenga ngo harimo umuti ukiza indwara 27. Bavuga amakuru ngo n'umubyeyi yatwaye inda mu mezi 4, bakubwira ati ugerageze uzora utwego, ugerageze ugerageza mu mezi 4, gerageza uzora unezerwa. Iyo anezerewe nako karabimenya, iyo ababaye karabimenya, kavuze kakamenya. Urumva rero n'umuti iraryoshe. Umugabo yiriye nakubita umugore yiriye yubaha umugabo, umukobwa yiriye aratekereza, umutamba yiriye nasaza. Nico gituma pasiteri wanyu Megana Kajene baby, samurai. Hallelujah. Amen. Naya majambo dusomye. Ndabibutsa yuko Matayo na Mariko na Luka na Yohana umwe wese afise ingene Yesu yamwiyeretse. Yohana afise ingene yabonye Yesu. Yohana wariko aravuga Yesu amuvuga nk'umwami w'abami. Matayo nawe akamuvuga nk'umukiza, Yesu mukiza, ni mukiza, kamuvuga yuko aruhura abantu. Ndabibutsa yuko niwe mwami Yesu yavuze ati nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, kuri jewe ndabaruhura. Mwisi yose naravuga iryo tangazo, iryo ngo nimuze mwese, gushira ko kangati mwese, nako mwese ndamudaroga ati mwese oba wiheze muze mwese. Uyo uza ati mwese abarwayi baratonda, diabetes zikatonda, ababuze abana bakatonda, ahubwo babuze twese. Urumva mwese ababuze urupangu baratonda, n'ibivuga katondate yanavuze bakeya n'umwami Yesu wenyine abishobora. Nimuvuga ati amina. Nimuze mwese abarusha n'abaremerewe, kuri jewe ndabaruhura. Iyo ni Matayo. Ndabibutse rero tuganire Bibiliya ijambo ry'Imana. Matayo avuga ingene Yesaya yabonye Yesu, avuga ibyo Yesaya yavugishijwe, aca aravuga ati yewe duhawe umwana w'umuhungu yitwa Emanueli, bisobanurwa Imana iri kumwe natwe. Ndabibutsa yuko umwami Yesu avutse, abanyabwenge
bashyize kwa Herode ngo barakata, babaza Herode ngo umwami w'Abayuda yavukiye hehe? Bene data, naraye niyumviriye aba banyabwenge baze, nibo babyigishwa, nibo bavyamamwo, nibo babivuga, ariko umwami Yesu aravuka ntibamenya aho yavukiye, baca baja kwa Herode. Imana idufashe. Herode yumva ati umwami yavutse, mu mutima urahagarara, ngo ni Yerusalemu ngo bamitima irahagarara, ibaze kuva ati yavutse, ibaze umutima guhagarara atamuntu yamukubise, tamuntu yamugiriye nabi, ni ijwi gusa, amajwi ati umwami yavutse. Mbwirira mugezi umbwira ati amajwi ni mabi. Ndakifuriza ijwi ry'Imana rikurongore mu izina rya Yesu. Amajwi y'abademoni aneshwe mu izina rya Yesu. Amajwi ni mabi, kumva ngo ati yavutse, umutima uca urahagarara. Amajwi ashobora gutuma mwese muri urusengero murusohokamo ntimugaruke kwa Mungu. Umuntu bakavuga ati ngaha hari uruyoka, ngaha hari uruyoka, ati uruyoka, agacomeka uruyoka, 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 mwese mukagenda ko mutaje uruyoka, uruyoka. Mwarubonye ati nabyo tumvise. Bwira mugezi ubwira ati wirinde amajwi. Amajwi ni mabi, amajwi asambuza urugo, amajwi atuma amashengero asambuka, amajwi ni mabi, amajwi atuma umuntu yiyahura. Herode umutima urahagarara kumva gusa, amajwi atuma umuntu yiyahura. Ndabibutsa yuko babandi biyahura babahuye n'amajwi atandukanye, turi mubi, nta n'umwe uri mubi mu gisagara, ufise umwaku, nta kintu uzoshobora kuri ibyo. Rero kubera bose bakwanga, shira hejuru umugozi, kata shira hejuru umugozi, kandi nta muntu aba yamubwiye yamufashe ku ngufu, ni ibicwi gusa ati uri mubi, barakwanga bose, shira hejuru. Ati yego nukuri mu gisagara ntuzo gishobora, ati yego shira umugozi, ati yego kuri agatebe, yego. Mwirinde amajwi mu izina rya Yesu. Ijwi ry'Imana ribayobore, ari inyenyeri y'Imana rivuga ati amina. Amajwi ashobora gutuma umuntu yaravyibushe akonda. Umuntu we yaravyibushe cyane, hanyuma rero mbwira muganga ati ndashaka umuti w'ukonda. Muganga amubwira ikintu gikomeye, ati iki kintu uzopfa mu mezi aya. Ndabona kirakomeye, amara bishije amarori. Titahare kwezi kumwe yari yamaze kwegerana, ariko yaramubwira ati muri amezi abiri uzocuza ndakurabira gati. Amubwira ibyo bintu mezi abiri yari yamaze konda, ati muganga ndagaruse. Yaca amubwira ati umuti n'uyo wakize umaze kugabanuka. Ari ijwi gusa, ari ijwi gusa, ngo umutima urahagarara. Shaka ndakubwira umutima wawe ntuhagarare kubera amajwi atandukanye. Yesu ni umwami, ari kumwe nawe mu izina rya Yesu. Amajwi ni mabi, ni mabi bene data, ni mabi. Reka ndabibutse yuko jewe nabaye mu buzima bubi, gushika nifuza ko mba umukobwa. Amajwi arandera, numva ndarandera ati iyo umuntu abaye umukobwa, iyo agiye ku mugabo, umugabo ntiwamugaburira. Note nanjye naho umukobwa nkaronka umugabo yogumamo icakura. Cyangwa amajwi bavuga ngo iyo umuntu aryamye mu isekuro aba umukobwa. Amajwi icyo yantwaye mu isekuro, ndayomoka mu isekuro, bavuga ngo iyo umuntu agiye saa sita, saa cyenda cyangwa umukobwa. Jewe amajwi yadutse mu isekuro kugira ngo mpinduke umukobwa, canjayo mu isekuro, saa saba mu isekuro, saa munane mu isekuro, saa cyenda yanga batura n'abayumukobwa. Uyeyo ni
Yesu. Amajwi ni mabi. Amajwi ni mabi. Amajwi. Davi useko umutima warahagaze wa Herode kumva gusa. Birutse yuko amajwi atumye Eliya yiruka. Tamuna inyuma yiwe. Kandi byari ijwi ry'umukecuru. Wejo ngaya mama, kandi yaragiye kwica abantu 450. Ariruka. Abazagira ubushobozi bazumutima urahagarara. Twabakomutakura kuja 11. Twari tugikora mariage mu mezi 2. Hacaza abasumba. Barabomora ndi munzu, ndi mu cumba. Barabomora baje kutwara udusari twa mariage dushasha. Baje kutwara n'udukuse. Bari koridoro. Bari baratujyanye, Madame niwe yamuvise jera ari njyanye. Madame arabumva. Njyanye. Yize kujyanye cyane Madame akoresheje ukuguru. Madame charanga. Abasoma. Madame charanga fata kuki. Okay. Yize kujyanye. Bona matoroshi. Bona bageze muri sala. Mbibutse yuko igisuma kiba gifise ibintu byose urumva kikwitanze kirakwica. Barigere bari baratekera udusahani twose, barigere bari baradutekera hari agatoboro. Barigere bari baratekera, barigere batekera amakuse. Cyangwa na televiziyo yanjye barayitwaye. Madame nawe yafasha. Imana gutwara ibintu urabona. Reba dira ndaraba. Hanyuma hari ikintu nakoze birega. Ikintu nakoze nari ku gitanda. Nakomiduru gusa n'induru y'amacu. Ikintu nakoze nakubise ku muryango. Sacrifice ati matani ima nikoka chatu babarirutse ima bararetse ya kusoka saka byose barisiveka kada bakugira kugitanga ima wera kugeza muratayo namaje ari kuzijana yifisa nikugitanga yarirutse televiziyo yanjye igumagara kubera amajwi. Iravuga ati kubera amajwi. Ndabifuriza kunesha amajwi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndabifuriza kunesha amajwi y'abantu mu izina rya Yesu. Haleluya. Imitima irahagarara. Kandi mvugire make murazi ko hari umunsi mukuru bamwe isose n'isupu irahamaga. Ndabibutse yuko umutima urahagarara kumva gusa ati umwami yavutse kumva gusa. Mbibutse yuko amajwi ni mabi. Yesu aravuga ati muri iri joro muraza kunyihakana. Petero aravuga ati mwigisha agenda kwibura. Ndabibutse yuko Petero avuka mu muryango w'Abazeroti. Mu muryango w'Abazeroti rero ni umuryango uzi kurwanisha inkota. Umuryango w'Abazeroti. Nicyo gituma yiyemera ati mwigisha. Uvuga ariko twebwe nutuzi mu muryango wacu nutuzi. Ndakwigura. Bavuga ngo yavuka ngo mu muryango w'Abazeroti bari abantu bazi kurwanisha inkota. Mu ngoma ya
cyane na niyo ntero yarimo ngo baragwanyije amahanga ariko mu muryango w'Abapetero ku kiyaga ngo harabananiye ngo baragwanye ngo bica abasirikare b'Abaroma baravuga ati sha turabahembye ni mugumiyo mbere ni mugumiyo tuzobatingira mu gisagara mugumiyo ku kiyaga umuryango w'Abazera turavuga ati tuzokwigumira mu kiyaga gumana igisagara cyanyu doge dufise ikiyaga tuzojya amafi tuyatogosheje niyatagwaza nakare niyatagwaza rero Abapetero bari baragumye ruguru Yesu rero agiye kubahamagara yabasanze ruguru ku kiyaga abahamagara mu gisagara abantu bavuye ruguru mushiri bwo hejuru n'umwami Yesu yabahamagara mu gisagara mu izina rya Yesu ndabibutsa yuko ni muhumure ruguru ntituzasubirayo nahagene bwirira mugazi ubwira ati nahagene tujyayo gukora iki kubaramutsa tugaruka abahamagaye rero mu buryo rero abigishwa bari kumwe na Yesu bari bafise ifyeri hanyuma n'Abaroma bakabura ingene babafata babagirira nabi bakabatisha umuntu azura abantu tumukoreko ku bantu biwe niyo twica umuntu agenda hejuru ku kiyaga tumukorere kwa Petero aratwica urumva rero Yesu yaje imbere ba Petero nabo bavuye mu gisagara bari barambye bazomanuka hanyuma rero Abaroma bakabona bya Petero bidundika nkamina ati mwatubonye nimudukoreko mwamubonye turashimye umwami yatuzanye mu gisagara nimuvuga ati amina tumati muri iri joro uraza kunyihakana ndabibutse yuko nta kintu cyatumye yihakana Yesu mu mwigi ry'umukobwa ati wowe bari kumwe nawe Petero akavuga ntawe ndabifuza koresha mu izina rya Yesu bibutse rero ngo Yesu ng'umwana w'Abayuda yavukiye ngaha ndabibutse rero ngo duha umwana w'umuhungu yitwa Emanueli bisobanurwa Imana iri kumwe natwe nutinye ari kumwe nawe mu izina rya Yesu umwana bene data umwana tuganire ku mwana